Remember, Chapter 8, Ngai Thlang O. Cindy point of view. Mama birthday surprise to ring kam boy buka ka chaw ve nap mai. Mama te chwa nu loka ke pun kanin ko thleng das ka tha. In kisi kalo ngak lel thei overa. Ani la chwa na she chiang ngang mai. Min han kis du lo vela ka taw bar zela. Atopa zai se thian min fop le nge china ka kham thei lo. Nui vurvurin ka rom lama ka chawa. Daisy khuma mang che to ki na lo muwa. Amu hil der to muni a chaw ve nga nganyang. Ka in thlak zo khuma ka lon cha chu. Ka message to na ria ka en rang te. Rin ang nge yin das nge yani phur se tin ka honga. Mutu em ka naute. Mudon cha nang zo ti in ka reply thwa ya. Asin ngal. Hei hinia bia kanom em na chan pakha chu. Message sinin me reply ngal fat zel hi. Ka khuma chuan vai pui thiam ho thut thin angin. Ka chu a lukham ka kwa betrana. Min chai dan tu ka thiam si. Afiam thu le zeu chin. Min per deu lek lek chin le ngal. Keila lim thau si thin rim deu box si in ka oma. No mi vati om ve. Ka beng bula tiri ke shat ral chuan ka phutor kat la thatop. Daisy la chu nui ringam cha si lo wina lo nui warwara. Ka fan nge mai tak. Rom sa tin kamel. Oi Ivan phuna sa em nui hak hak ina tie. I ami ka lo ting hek. Inga ma ngai lo chuan anui ang heu le ngala. Ka lukham chu charin amai zona tak ka voma. Khuma lonin kamudai. Ani polo mu ve sot sotin min ko a. Inin o. Enge ka ngai ve che lom. Kanin mu khat nen. Bial pai ne ya min theng ni ngal ringot mai. Izak lo sia kalte kamudu. Oi shwai kim le. Min dek vak vaka dek ka horo pui. Atopa kan nui le wara. Zanare to bok nen kan mu hil zui tamaya. Zing ka thau chu Daisy chu lo har toa. Khummonga chu in la lo playa alo zai beng ching siamo. Kalukham ka ban rok ka vom le pop. Mala ma bulo pa lo hoi phei. Thauro. Izak lo kalamudon. Kapuan sin lai po Hlimpuii. Thauro atile. Refe kanin nel nuwa ka thau ve tang nge e. Khoma changa chukpa chuan. In unaw hian thilva min ching si. Lungtum te hian min lavom du karing. Atinwa nuwa. Kalau nui suka. In noi kan chuk tur chu chang fe hian min mela. Nui za in sum set hian min mel. Enge. Engman ni lo. Min ko a stepa kan chuka. In noi kan chuk chu ka pai mak ti set in min lo mel. Angai na ka shelo. Kitchen lama kalut pheya. Mama bajo ma janga lo chak cha min nui tet. Ngai chat lo na po ka nei chuang lo. Ka tui in zo kitchen na changa ka chuak chu. Kanu lo lut nen kanin tok. Aphute vak. Arak chat mai. Keila kanu awring lutuk ka phusok. Te vak che chuan. Nga tinge ti khani oma. Engtin nge ka oma. Ti pa in ka phone ka phora kanin en chu. Ka mai chu sen hian sen vek. Ka mit mulla dum che em bok. Ka samla asai ve deu to nen apor phanga. Ka in mu zen chu keipo ka phusok mai. Ranglu tukin Daisy lam ka hoya alo nui vel. Rum zetin ka mela. A phone chuan thala la zui muni. Shwai kim ichak lawang o. Ka ngala nui warin atlan cheve boka. Kan hanin le ria. Atopa kan ben fok ka. Zing hun chu kan mang zo le dera. Zana lau ni chuan. Kan chan hau grupa chuan ka vanoi vea. Chuta Daisy chuan. Tugin zinga ka thala ka. Sticker a siya minalong mga ni chu. An comment sup a kavan zakti ring. Ka phone ka da ka mungal day. Hunakal vezela kan result po chuak to. First a kapasa kalom le a. Daisy ero scan da pas thung. Mama pon result chat tak nain high school at na muzui ngala. Atil chak berani bok nen Hlimpuii le bok. Chuti layin jisi po lung leila malawom do na. College local do na ni mail. Kaho chan lau na in ka ngay na te chiam lau thunga. Das lata omse ka du bokani. Das po kole sakal vedo na kan phurt lang leya.
Daisy le ben ero in ti thiam lawin in chen deuh rewin an oma Daisy ka khongai veo mai ni kha chu da san mania le khabumin mu ka she chuak ina omlo nia ka sha ta wangin ka wakala nutei lo om thung nutei ne na chuan aroma kalo nga mai tu thu shilin ka chawa arom chu ka en kwala ka mumya lo khoya tak chuan dang mo ka zong kim veo sia aroma hian da lo em ni zo kang beidong zet chuan ka kong domin ka dinga chu ta khum chuan ka mitala a khum sira pon wai thla chu hlimin ring ang nge in kan pota ma se in hong theilo a kalani mel chu ti lai chuan kong khara ri rap ka da sa lo lut zan zan min pan nai pa in zoni lo nei ani mel a oi lo e i nei lo mo nui sukin atia min pan nai tel tel ke ka lo to son tel tel thung a khum bula side table chuan min dang ta ron mai min lo pan nai ka ti ngai na she lo lu tuk chuan nang ma ka lo zong che ke ma nge pon ka thil soi chu ka oi lo ka konga min do min anui suka a sexy zia chu ka muya mi ta fule chat a ring sang se ta a shok lang chuan a ti men zwal ngoi ngoi a chilan lem khala aron kun nyama a mui sexy le lum ham ham chuan ka mui chu sile taran mai ke pon ngonga ka lo kwa let ve fat adu thole to hleya min pom kang no lin khuma min ngata a mui chuan ka ngong le omvel te chu nu le thuak thuak chin ma se chol da ta ke chuan o tham chakin a poilo ka lo ti a chun zom voi khatin voi ni shing ti hi alo ti kani hi ma se mishing in mamo ton le taksa chak chat lai thisen lum ma hun takani tunge in veng seng big te lu lang ni ka chala fo pin min kwa nget sawa nutei ten lo ka lang ti ka law ang reng ka nga yangam cha lova career ru shani nge yang thamang deuh khanom te kanu te nam lo ka lo mel ha a nui suk pa hian ka lo ho khana chuak ngal ma se re le tu e alo ho to mai thesin a tho haka min mel chuk deuh ron pa chuan mi hearing lo ve sia chu tiang pon ni lo ka lau thong alom amai mi ching maka ka fan ngei tak ka ring che lom zoi te hian ka ti sepa nui var varin du omnu ti pa hian ka nara tuai lia ka lo mel rum ni ka min kwa bet vata kamuta le le thil haute te soin hlim takin kan ti tia chutia hlim takan ti ti dun lai chuan kong khar pona changa lo en reng tu chun sheve haulo abianga mi tui luang shuk pa chuan in herin akal sana amela thik na le vervek na lang churap thak takani jese chu in hnuai lama chukin aroma lutin akal zui ngala akhuma chuan let topin amit tui luang nge nge ya mai mi ching wang wang in alo meng le chu huat na sata ka pai ti hairwala ni lo tun chum chu ni to love ti in a phun sep nui ver in a room changa chuakin bathroom la maluta shower on in in phu tir ta wang wang ni e jesi hian das kha amu ti ra chang phat khana du ema abial pa ni tir ngei po tum ma se zana khatia das le Cindy in ngai zon thu shat khan anave tak sitani kha Cindy chu hua in amma athil thlenga ngai to chuak lo theilawa ma se ti dan va ka she si lo Cindy la in anung lama a u Roberta nei ve tlat si an kholama ho in ngai zong dang te nei ve ngya la ma se ari ruwa anom thei thlot lo amit thla a da samel pa set ba ka lang thei si lo ti chuan exam te zawin lunglei lama chuan a pheile ta khania das le Cindy pon lo la hlim dun hle a ba se be se na nen anin chen hun te lo omang tia in ne min ngak top mai ni tuna ero athil puina tina in huat na le phubalak du na hlerina khat enge ti ze lang le Cindy chu pona in tuam de hlot pa chuan a thawa da sero in khoma akut kham pa amureng in lo ena Cindy chu in hamol mol amu nam ti setin das chuan en reng hey ti khan min en reng su o biang tai deuh hlar hian ati da sero lo khi suk thung
Cindy chuan a koravom pa hian thoro ati that chese thian alau ti ve ain hak fel nu chuan khuma juk bok thla in da su bianga ke sewa nui var varin bai ti paina chuak zuita das po hlim veng veng hle pok Cindy in noya chuk chu khideu var vara badru machanga jesi lo chuak nen chuan anin tok Cindy mut fu deuh chuan alo nui var var jesi pona nui let ve boka nechina mel nen kha chuan dang takani I ho to do nem ni ka phei phot mayang Cindy po chuan alo ti ve maya kong ka pui lam pani na pen zui ngal atnung lama ero jesi chuan in hum ru chung le mit meng rum sat chuan alo mel thunga After 3 days Cindy point of view sofa a chips vel e pa in TV ke ena mama phone alo ria kalau lak saklo mama la chu a om rengi motia an lo kol non se ka wang chuan apoi pon yang katia kala tange nge wifi ti lo lang kula ka pik chuan hello di I u om na nge somte chuan alo tia a om lo thu le a phone an nu cha tu te a kal na ka sha lo thu ten ka lo chang alo ho ve le kol le tir turin min nge na ada zui ngala kepon ka TV and like and chun zom le mai chuta mama phone kala le wifi ka phone ka phor chuak veya ke chuan da si beb ti in ka safe somte chuan ka u chu habi ti in a safe nge yang engtin nge da sian min safe yang le Robert point of view kana chuan sofa ka phone le phone ke ngin alo thua ngai tua nei me la pu ka en renga voi le khata tho hloi na tlan chuak zui ngal ka au zuya au po shelo khoya tak kalang mo ka phone sofa a the tlak chu kala a ka en chuan call li salo langa somte call na po lo om ka call let ngal kanin biak na thu soi chu mak takani kalom boxi om ngai na reng ka shelo Das point of view headphone la ka ngai thak lain Cindy lo lu thut makte thut hian ka phone lo ban ngala makte setin ka en kama a phone chu ron hoi tirin min mel rana a om zia ka shelo hle bok enge ngatinge ti hian min safe ka ena love ti inani a chat lo na ka shelo ani la tum deu bara ngatinge a chalo mi enge chat lo na a chalo a boy thak chin a chat lo chan soi tu ra she chuang si lo ani engtin nge safe du a wifi o le chalom ti in ka phone chu ka met mal mala a mai zona kengin a cha em anui var var alom zong hi hau chin te e Cindy point of view Zanja kan elai chuan maman thu mak te wasoi kan mak ti boxi chu kan ka hau ringot mase mama chu aphuri na hlim mel to athil soi chu somte rai thu ni kepo kalo lom ve em ringota kapa chuan ngun zet hian thilangai tu a chu e kham chuan pate te haule chung khat nai vai ho kan in a local khomin an thoi hawa ke ro ka ru ma omin das nen kanin kola in nei vyawe ti lo chuan ka ute chanchin po ka shil veya a Hlimpuii ve fu mai refe kanin byak nu chuan de in ke po mu turin ke in siama kamut muna chuan thil ka ngai twa neu newa tu na thil thlen dan hi kan du thu sam am fekani tiang hi ni reng se o After 3 days Cindy point of view somte te chung lam son mandil turin an lokala mase kapa chuan nupui pasala insiam mai kan du jok thu te soin anni lampon chung khaten inron le phot tur thu soin min chwa san le ta a anni lampo in ka u yaina an nei bik lo ba ka somte ta na ma ni ya fa en ko ringot pa nei lo tur chu an ngai ngam bik lo ani che kang ba ka u te la in kop chalai in hot na nei lo an ni bok nen ti chuan ka u te chu thlathar April thla chomma lam ni kwa a in kut sui turin an soi filta a ka phur dan chu na mai lo takani tu na March thla chonu lam kan mang me ka huna tam lutuk to lo bok nen
kanin ba sai chau chan mop pa mama po hlim nga nyang akhi ol lawa Hlimpuii vyang mai chuti ralin ke po college kalve to tur kania kan kalchan ve chep to ka phur ralin ka hupur boxi Daisy ero phur vyawa bena lut ve don hek henu zat thizong atan hupur omni ve heklo me cheveng vat takle chan sam thiam omna huna pianga in adjust heizel khani miawani achangi chona ma hi ni dai ka chak chin mel chasi felsi anung changla soisel na tur omlo chan chatak le midang ngai to thei sat mai niya are rozawi na thil file box ya oi tiang em a chabik mai hi chu ka chanu ma ni se ka ot thina ni ma se ani ka tung hi kaloma ka chiana ni hi kalom tak zeta phulau ka inti ke nen chwani nanglau tak kan ni ke ram moi ni taila ani chu vantir ko waniang hun po kalmop mopa kan thei ang tokin kanin ba sai ve zela dan khat nan tlin heklo dan ni nei nei kut sui dona ma se apui ve thokhat fu chuan ka sha daspon min pui ve ni tina kan hlim dun ve thei khop mai mo chana la changdon le ngala kalau phur ve khop mai ke po kor thar tur ke ma design nge mai ka chutir ve ya ka ngak lel hi ni top mai Robert point of view kanin nei tur ka phurna le ka hu phurna inzat vel reng ka chan weber jimia apa risel lo na wangin kolkata la manjin lai ni boxi nen das chu ka som to pa alo pom ve mai bok kanau pek chuan kan chung kwa le das te chung kwa mai ba ka somte te hau nen kanom lain mama chu chiana tan das khari soma nui var varin ati ngati mo o acha mai sia mo pa aina lar dai zok don ani hi an hu kan vek don che ni kha lo om ve hau chun nui dar dara somte la chuan fiam thu deuh hian oi kan pa tha fi zo ka lo ti ve ya kan nawi la bial pa lo chen na sa oi teu lo mai mama te chu senior to an tingota a ole bial pa hi kum khat cham in kanin thlauti shelawe muni das point of view ka thei to pin kain ba sai ve ya chana ka chan ve voi khat na turania ka hu phur ve vyau mai Robert te chu kalom puin hlim reng turin ka du puya Cindy nen pum khat kan ni ve hun tur te ngai to in athlen ngei thei nan pathian ne na ka dil jing ve mal mal khop mai khatia 6 kan mandun nu khan ka du na zwa sawa ka thik thu cha in ka ngai in ka thlel ngoi ngoi zel hun po kal ve zela Robert le somte te in nei ni tur po ni nga che na dang to a ma ni to ka an boyin thei to pan chu a an phurin an ngak lel em bok Cindy po chuan ko thar chu ha in dar thalang ma a chuan adinga nala in ti an vir kwal vela anui le vai vai china anui na lo auta ka chuan in thlakina korpo chu film khor takina khai cha a en wang wangin in hnoi lama chuka a hel hol lu tuk chu Cindy chu mut po mo manglo jing taka thawa achung te kai thong hal boka a in nei tur te ai pon a phur zo khial in a shatani achung te pon enin an nui ringot tlai lamdar khata in nei na turania choma chung zong chu in cheina nan mang ti mai ti ang Cindy po Daisy na chevea moya intive hlar khop mai biak in laman pan sap sapa Hlimpuii tu le choi om tu pon nga viau mai Cindy chuan da sammu chuan a mel ngoi ngoi atla lak sak deuh chen chin ni edastina mi pamir chale chelo pianal tak mai ko su ne na in thuam chu amit meng pa shak thuk tak te asam koi buk deuh lam le anar sang le a moi sexy tak anwai lam phir choi mai te chu tunge ending bi kang le in common chan ma in Cindy chu bedroom lama kala a phone message ringtone ren ralin a handbag ka chang chuan ala a en ngal message lo thon tu mu chuan wi sakin hong zui ngala i moi le tukania ti lang ni nang po mo pa iphone reply na don le ma in
a phone chu ak thala in a chuak zui ngala Daisy nen midang omna lampanin anin zui phei ngala daspon a message dona mu chuan an wi ve sak a phurle te sut mai thokala wang Cindy changnilo leirol chen khat in nei Hlimpuii tura kalte po in mitlalek lova enin achat lo zan soile sap china thalak puya som tu le a phone number deal to kan Cindy ero lo meng rang ang mai puitling chu tam viau lo se awa veng du hiali na rin chu tiang bokin Jesse pon mitlalek lawin lo en ve boka Cindy po bang big chuang lo in chei lo chung po a chelo ti tu nga to nen an in chei phei chu mi patlei rol am ang ruale changa tlangwal thleng chuan an en du khop mai apian nal in phut moi tak tilang chiang turin korfual tait lam deu a khop khu ha a in me ngang mai a ko nga fek vera ta among la par ve di ai bok nen alang sar ve te e in ne in khom te mangzawin thlaten la a an moi tlangin mun nuam hlom kher mai Cindy le da Stepon thlan la dun ve a anin me ti bak soi tur lo tlailama shooting nei turin komzol laman pana lim taka thlatela in an hole ta a zana chuan an chaw ve hlom ngang aniang an mutui suk hlom khop mai kar khataliam le to a Cindy po college kal turin in po cha a atuk lo kan kal ve to donani chumini chuan ni lengin ina oma atu ka hak tur ten en thul achang le ka kal lo le mai do na moni te ti thul imol e mai a hupur na tur lauti da sa message sa char chuan aner sak kamol wang po ni top si lauti ina phun deu no kamol wang ani mi das chu khisuka abial no mi ja lo she chiang bok nen molave hupur na tur lawaniak anaute Cindy chu thinrim na bole vekto ti chuan anin battery nga an lim dun le hle bok lim reng se o avan chadon em in mangai ti ayam mu nuam hin tat silo atuk zinga chuan Cindy chu phur se tin thowa morning whis le fuina po amangai em ne na chingina dong leya anui ver mai intifying breakfast te ezo ain siama ain siam fel nu loka call dongin Daisy lo ni hello ki in siam to em kalo som thlang che phone an da array vak lawa Daisy chu scooty nen lo thleng ngala revak lawan in pur chuak ta ngal collation thlinga ben nga kan chut lain das le Jesse hi bike in purin lo lang ve hlol mai Cindy chu thinrim le ngal cheu to das rona bike khung felin Cindy te po chu mu ve ngal maya a helmet phel pa in nui sanga melin an lama pana anunga Jesse na zui bok an bula vatlen chuan Cindy chu lo tum deuh bara Daisy zok chuan ehe engei ti ve don kanin admit ve lom surprise cheu ka du'a ka soi lawani kha nui var inati Daisy chuan Jesse chu va mel chewa Jesse chuan lo nui pa hian kepo helama kom very dona chuan heta emni in admit ve anui sanga Cindy ero lo meng kok mai revak lawa bena po chu lo thlengin ang class tur te zongin an muta shama Cindy ero chu mini leng chuan amut off thung ngai chat lo na engi moni takania das nen pon in bemanglo tlaya chuan an motor da na laman pan pheya Jesse po das bula zela kala Cindy po Daisy bula kal Daisy te scooty da na bulan thlen chuan Daisy chu scooty a chuanga das chuan Cindy mel ralin kabula chuang ro Jesse lo shil hai mel fo mai Cindy chuan Jesse mel pa in ishwai boki phur hole turalom alo ti khau anui lui sak bok das chuan kai luin a bike da na lama kai phei dor tora a bike da na thlen chuan chuangina tinung ngala Cindy ero ding ngoi reng lo chuang ro ala ding reng thawa lo chuang vat ro a aya chang deuh zo ka ti le that ta ka chuan Cindy chuan ngei mel sa tamil rom pa ina lon veta Daisy te bula vadingin Jesse
Daisy kalau in pur hotir mai ro kal na tur kan nei tlat. Ole kalau thla ho mayang. Daisy zok chuan atia. Ti chuan anni ero an tlan chuak zui tak ngala. Chapter 3 kalau dale fatang o.